Hevşivê gund û deverên sinûriyên Herêma Kurdistanê di nûkeda Supayê Tirkiya deverên geştyariyên Kurdistanê jî dikete armanc. Bi gotina Abdurrahman Bamernê rojnamenivîs, Tirkiya divê ziyanê bêkertê geştûguzariyê Herêma Kurdistanê bigeyînît. پێشهاتێکا نوێە و یا مەترسیدارە ji ber ku ez parêzgeha Duhokê bêje parêzgeha Duhokê astê hejariyê gelekê lê zêde ye û ev li vîna dikevîta bazarê jî zêdetir ser geştyaran e lê dema ku cihên geştyarî nehêne parastin êdî xelek dê ji van cihên geştyarî dûr kevîtin ev jî geleka xerabe bû parêzgeha Herêma Kurdistanê pizramend vêtin ne pizramend yanî divêtin hikûmeta Herêma Kurdistanê serkirdeyeta Kurdistanê pêngaveka dî bere pêş biçîtin û evî babetê gelek sistî ve newergirîtin wekî her carê çûyî. Ev corekiryarên Supayê Tirkiya li deverê da karvedan lêketin. Berpirsê rêxerawa mafên mirovî jî aşkira diketin ku bi vî awayî bê Tirkiya divê bêjî geştyar neçûne wan deveran çûnke metirsî li ser e. روج بۆ ڕۆژێ ئەم شێن بژین و گەشتیارن دەڤەرن عێراق ژۆری عێراقی قەستا هەرێما کوردستانت کەن و ئەوان مەرەما وان هێرشا ئەوە و ترساندنێکی بۆ وان هاوڵاتیا چێکەن کو سەردانا هەرێما کوردستانی نەکەن و ئەف گەشتیارە بەرەف ترکیا بچن ینی پتریاوی با ئەم شێن بژین و احتیمال مەرەماوی بازرگانی بیتن و ترساندن هاوڵاتیا بیتن. Piştrazbûnê didete cihên geştyaran bi kiryareka bi vî awayî kertê geştûguzarî lawas nabît. Ev e gotina Serûka Desteya Geştiya Geştûguzara Herêma Kurdistanê ku bi Kursat News ragihandî. Pêdiviya cihên geştûguzarî zêdetir lê bên û geştyaran pal den li ser hatina wan bu Herêma Kurdistanê. پەیام من بۆ کۆمپانیا گەشتیارەکانی عێراق ئەوانەی کە لە ناوەڕاستی باشوور ئیشەکەن و دێنە کوردستانەوە پەیامی ئێمە ئەوە بێت ئەوە ڕووداوێکە کە ڕووی داوە و ئینشاڵڵا دووبارە نابێتەوە هەوڵەکانمان بۆ ئەوەیە کە ئەم ناوچەیە وەکو ناوچێکی سەقامگیر بمێنێتەوە و گەشتیار ڕووی تێ بکات چونکە تەنها وابەستە نیە بە ناوچەیەکە بەڵکو چەندین ناوچەی تری گەشتیاری هەیە کە دەتوانین لەو ناوچانەشدا چالاکی ئەنجام بدەین. Bordomanên Supayê Tirkiya bû serdeverên Herêma Kurdistanê berdewam in û dawî car jî li bordomana havîngeha Perexê li îdara serbexûya Zexû neh geştyaran giyanê xwe ji dest da û 23 geştyarên din jî birîndar bûn. Ev e jî bû egera dilgiraniya geştyaran. Belê berpirsên geştyarî piştrazbûnê didene geştyaran ku ev kiryare dubare nabine ve. Nijar Mihemed Kursat News, Duhok.